kumenyesha uruhare mwagize mu iterambere ry'umurimo w'Imana dukora muri Kora. Nkunda kubivuga, umurimo w'Imana ni nk'igisenge gifite inkingi zitandukanye. Ntabwo rero inkingi zifasha umurimo w'Imana ari pasiteri gusa, oya, buri wese ni inkingi. Nimba hari aho tugeze muzukuri nuko wowe wabaye inkingi kandi mu buryo butandukanye, uko tudasa tukomoka hamwe, nako dufite indangagaciro zikomeye. Iyo tuzihurije hariya tubasha gukora ibintu bikomeye. Icyo utari ushoboye ukamusanga mugenzi wawe nicyo ashoboye. Turabashimiye cyane. Bigarutseho nari navuze ko nshimye ko kino gikorwa cyabaye. Jewe ku giti canje nabitekereje kera, ariko procedure yo kugira ngo gikorwe ntayo nabonaga. Ariko turashimye ko twabiguraga ndetse tugashyiraho na timu dutegura. Turabashimiye ko mwabiteguye kandi mukaba mubitugejejeho. Imana ibahereze umugisha mwinshi. Rero hano abantu bose bari hano barubatse. Niyo mpamvu twavuze ngo abantu batarashinga, ni ukugira ngo bizatworohere. Abantu batarashingira barasa nkaho bafite mayindi zisa, nubwo dufite bamwe mu by'ukuri tutazanye batarashingira ariko nyine bakuzeho. Hari abandi bataje bitewe na background y'imitekerereze yabo, ariko abandi borutana mu myaka ariko usanga turi update ku rwego rumwe. Ibyo ndabibashimira, ndabakangurira kwitabira umurimo w'Imana kuko muza mubikora rwose. Utuntu nateguye hano dukeya two kugira ngo tugire icyo tuganiraho n'ibijanye n'ingo zacu. Buriya ingo nziza zazituma itorero riba ryiza. Iyo twagize imiryango myiza mu itorero bitabyikora, ariko iteka ryose ibyo duhangana nabyo mu itorero bidatunganye wenda biri mu bantu, ibyo bintu tuba tubikura muri karagita zituruka mu ngo. Iyo ingo rero zatunganye, mu by'ukuri ibintu byose biza bigenda bimera neza. Nk'abantu bubatse rero, nashatse kugira ngo twongere kandi tubagire inama yo kubaka ingo zanyu mukazubaka neza. Abakristo, hari ibintu bikeya nateguye, si ukubwiriza ni ukwigishaho bukeya, kubera ko mu itorero barigisha. Habaho itandukaniro ry'umwigisha n'umubwiriza. Abavugabutumwa bazamura amarangamutima, bamara bakagenda, ariko abigisha barigisha bigatuma umuntu amenya ngo ko ndataha ko ndaja. Nkeneye kugira ngo rero baganizwe bukeya mu ngingi zikeya twokoresha kubaka ingo zacu neza, kuko turacari batoya. Dukeneye kugira ngo tuzagere mu myaka y'ubusaza iyo ba data bagezemo, iyo ba se wa Ntare bagezemo, bariya basaza. Sinzi umuntu nigeze kumva nimba ari Sankara nimba ari Bakunda, simvani umuntu wavuze ijambo twicaye hanze, aravuga ngo nuhura n'umuntu ngo w'umusaza wari kumwe wakibana n'umugore wiwe, ngo ushaka ngo umuramutsa ngo wazamwita, kuko ujya mu nzu ngo abakomeye cyane. Kugira rero ngo tuzagere kure kandi ingo zacu zishikanye, hari ibintu turashatse kugira ngo tuganire. Ikindi cya mbere, imiryango yamenye Imana, tugomba gushira Imana imbere.
ugomba gushyira Imana mbere yo gufata ibyemezo, gushyira Imana mbere y'ubundi buzima bwose. Imana iba mbere y'ibitekerezo by'ibintu tuba tubona dushoboye, dushyira Imana imbere, tuyigishe inama, tuyiyoboze, imiryango yacu tuyijane mu buryo Imana ishaka. Bizatuma ingo zacu zikomera kandi zigera. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, ndabivuga nihuta kugira ngo ibyo kuryaga bitaturogoye. Icya kabiri, inkingi ya kabiri tugomba kubaka mu miryango yacu ni ugukundana urukundo nyarwo. Urukundo nyarwo ni ukuvuga ngo hariho inkundo zimwe zitari nziza z'inyungu mu buzima bw'umuntu. Rick Warren yaravuze ngo ubuzima ngo ni nk'umunzani, ejo buza buzamuka bukagera iriya, abantu bose bakaza bifuza bwa buzima urimo, ejo bukamanuka bukagera ku ndi. Muri ubwo buzima bumeze gutyo bwose tugomba gukunda nk'abantu bashatse. Ndavuga mu rugo rwawe mugomba gukundana. Hari amoko 4 y'inkundo agaragara muri Bibiliya. Ubwoko bwa mbere ni urukundo rwitwa ngo ni agape. Uru rukundo rwitwa ngo ni agape ni urukundo Imana yakunze abari mu isi bituma itanga. Uru ni urukundo rw'Imana. Urukundo rwa kabiri rwitwa ngo ni phileo. Uru ni urukundo rw'inshuti. Kubera ko chance twamenyanye tugakundana ni inshuti. Uku nguku tubayeho turi inshuti, ugasanga hari umuntu w'inshuti yawe kandi mukundana, urwo ngurwo rwitwa ngo ni phileo. Urukundo rwa gatatu rwitwa ngo ni storge. Ni urukundo rw'umuryango, ugasanga nkunda abavandimwe banje, nkunda data na mama cyane, uko tuvukana turakundana. Hari urukundo rwa kane rwitwa ngo ni eros. Eros ni urukundo rw'abashaka. Uru rukundo rugamije cyane ubusabane bw'imibiri y'abashaka. Ni ukuvuga ngo ijambo navuze ngo tugomba gukundana urukundo nyarwo. Bibiliya itubwira ko tugomba gukundana urukundo rwa agape ruva ku Mana rukomeye cyane. Ariko kandi cyane uru rukundo rwitwa ngo ni eros rugomba kuba hagati mu buzima bw'abashakanye. Kare azamura Imana icyubahiro. Ikintu twongere tubashishikarize, iwanje mfite igitabo cya page 400 cyagenewe abashumba cyo kwigisha ingo. Kirimo amakuru acukumbuye ateye ubwoba. Uwo gikenera ari umwizerwa afite kugifata neza ntuzamutiza. Iyo ngitishije umuntu zamubwira ngo uze kugifata ufite ishakoshi ahantu ugifungirana ukakijana nta wawe ukibona, mu rugo ukaza ugisomera mu cyumba ukakirinda abandi bantu batari mwebwe kugira ngo babe bakibona. Mpamvu yabyo, mu bigaragara hari ingo nyinshi zigenda zigirana amakimbirane kubera kintu. Imana iyo yaduhuje igahuza umugabo n'umugore, baba bagomba kubana mu busabane bwiza. Amateraniro mu mvugo tuba dukoresha twigisha abageni bagiye gushakwa, ariya bayitaho ni amateraniro yo mu cyumba. Tugomba kuyubaha tukayakosora. Mu mahugurwa twagiye dukora kenshi twagiye tubona ko hagenda habamo ikibazo. Muri counseling jewe nk'umushumba ngenda nakira ibi bibazo bigenda bizamo, kandi ejo bigahinduka isoko
y'umubi, isoko y'umuzi wo gusenya imiryango. Uru rukundo rugende rube hagati mu miryango yacu. Bibiliya mu gitabo cy'Abakorinto, rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 7, hazavuga ngo umugore ntakima umugabo n'umugabo ngo ntakima umugore. Nkongeretse gusa baraganye gahunda yo gusenga, ngo nayo iyo gahunda yo gusenga ngo ntigomba kuba ndende ngo hatazagira Satani ngo ashukishe uburiganya agendeye kuri ico. Ni ukuvuga ngo Pawulo akavuga ngo umubiri w'umugore ngo ugengwa n'umugabo we, ngo n'umubiri w'umugabo ugengwa n'umugore we. Ni ukuvuga ngo uyu mubiri wanje si uwanje, sinje wo gutegeka. Umugore wanje agomba kuwubwira ngo uwo mubiri ndawukeneye, akawubona. Nanje nakenera uwe nkamubwira ngo uwo ga mubiri n'uwanje nije wo ukeneye, nuze. Aho hantu twatangira ishimwe twovuga ngo amen. Haleluya. Ndanezerewe. Rero ico kintu tugende tugikosore, kandi uko turi abanyamugi mu kwambara, turi abanyamugi mu bindi byose, tube n'abanyamugi nyine, tubigiremo igisirimu ciza, urugo rwawe ururyoshe. Ariko cyane cyane nugera mu cumba habe heza kuruta, habe heza kuruta cyane. Hanyuma murebe ukuntu muzagira ingo nziza cyane, zimeze neza, zidafite amakimbirane akomeye. Cyo turagisinze, bizere ko twacumishe. Ingingi ya 3 nuko tugomba kubahana no guhana agaciro. Umugabo mu nshingano ziwe, umugore mu nshingano ziwe, tugomba kubahana mu miterere yacu itandukanye dufite. Tugende twubahane nk'umugabo n'umugore, kandi umugabo aheza umugore w'agaciro n'umugore aheza umugabo wiwe agaciro. Ibyo ngibyo bizatuma urugo rwacu rukomera. Haleluya. Ijambo rya 4, inkingi ya 4 tugomba kubaka mu miryango yacu, cyangwa se k'umugabo n'umugore, kugira ngo urugo rwabo rukomere, ni ukuganira no kuvugana ukuri, kubwizanya ukuri. Tugomba kubaho mu buzima buganira, tukaganira hejuru y'ibibazo dufite, tukabwizanya ukuri, tugafatikanya, tukaganira mu gufata imyanzuro. Usanga ingo nyinshi zitaganira, kandi ugasanga ntabwo baza babwizanya ukuri. Amafaranga yinjira mu muryango ugasanga ntabwo tuyazi kimwe. Tugendeye kuri experience dufite z'amahugurwa atandukanye twagiye dukora, zagiye bigaragara cyane ko umugabo n'umugore baza bakorera urugo, ariko abagore benshi uko yakorera amafaranga ye akumva ko ataja mu ruhare rwo kubaka wa muryango, akumva ko ari kayo kwiyubaka. Nawe agende atanga amakontribution runaka, agende yiyambike. Ni ukuvuga ngo iwo amafaranga hayinjiza akumva ko ataja mu bikorwa by'umuryango. Muzakurikirane cyane inyigisho z'abubatse. Iki ni ikibazo kigenda kigaruka cyane, aho umuntu yumva, aho umugore yumva ngo jewe amafaranga yanje, uwo uri umugabo izo ni inshingano zawe gutunga umuryango, amafaranga ye akumva ko iwe yo yaje rukwaye. Ariko tugomba kubahana, tugomba kuganira kandi tukabwizanya ukuri. Umutungo wose n'uw'umuryango abantu bakawumenya, hanyuma mukaganira, mu kuganira mugafatikanya mu gukemura ibibazo. Haleluya. Twese dufite abantu bacu hanze, mugende muzababaze
hari abamaze gusepara za konti, umugore akagira yiwe konti, umugabo akagira yiwe konti. None mu gihe umuntu yagize konti y'undi yiwe, iryo vangamutungo ko murumva ari rya rindi rivanze umutungo haryo bazaba wita gute? Iryo vangamutungo risesu cyangwa muhahano? Muhahano niza mwakoreye mwembe muri kumwe. Nuvuga ngo iyo basepare konti ni nk'ivangamutungo muhahano baba bakoze. Umwe azazana amafaranga undi akazana yandi ngo bishure inzu. Ivanguramutungo. Yes. Ivanguramutungo. Igihe mukora konti imwe igihe mwamaze guhura atari ibyo mwasanga. None abantu bafite abana 4 5 cyangwa se 2 cyangwa benshi, ariko mugezaho muvuga ngo mugire konti zibiri, atari ukuvuga ngo konti imwe ngo tuyigire ngo ni ya saving. Umwe afite yiwe undi yiwe. Igihe cyo kwishura inzu umwe karafata amafaranga amadolari 700 undi akazana 700 bakayahuza bakishura inzu. Mwagera igihe cyo guhaha umwe akazana undi akazana, mugahurira ku kintu gusa cyo kuvuga gusa ngo tuzare. Urwo rugo ruba rufashe. Tugomba rero gufata imitungo yacu tukaba tuganira tukayihuza, twamara kwihuza tugakora plan y'icyo dushaka gukora ku rugo tukabasha kubigeraho. Mu myaka yashize inzi umuntu wapfuye afa yari afite amafaranga kuri banke, umugore wiwe atarazi konte, atarazi na banke umugabo yabikirizagamo. Uwo muntu arafa, ikirari cyarabuze cy'ayo mafaranga. Nta wundi muntu wari uzi iyo banke, nta wari uzi iyo konte, byagiye gutyo. Ntukuvuga ngo iyo nerere yabaye ikomeye kubera iki umuntu ashobora kugira konte umugore we ntayimenye. Ariko kandi haleluya, twongere tugaruke kuri iki kintu cy'abagore bacu. Abagore bacu muza mworoha cyane mukabintama mukaruha mugakabya. Umugabo ugasanga nizo udiringa n'ibibazo bya banke, umugore ntabyiteho. Uko aba benshi bari hano tibazi za pini, mobile money pini z'abagabo babo, atari ukuvuga ngo barabahisha. Hari abaza bahisha, ariko hari abandi ntacyo bimubwiye. Wamubaza ngo ese konti y'umugabo wawe ni iyihe? Ntabyiteho, akamwumva gusa ko ari iby'umugabo. Ibyo kwiteza imbere byo kuvuga ngo dusavinge kuri banki akumva n'iby'umugabo. Twese tugomba kuganira tukabihagurukamo kimwe, ugasanga habaye ubufatanye tukabasha kwiteza imbere. Amen. Kandi tureke guhisha abo twashakanye za pini. Hari abantu usanga ngo bashakanye ngo ntazi pini ya mobile money, akayimuhisha. Cyangwa ugasanga agira simukadi nyinshi, imwe niyo azahishamo ifaranga, umugore ntiyonayimenya. Urwo rugo ruba ruri marembera. Ariko tuganire, tubwizanye ukuri, tubashe kugira aho tugera. Kandi ntawe uzi utinya uwo bashakanye, ariko mu kumubwiza ukuri mubwire nyine mu kinyabupfura. Muganize umubwire ati iki kintu ko ndabona kitakigenda mu buryo bukwiriye. Abantu iyo baganiriye mu by'ukuri n'ubundi busabane bwose buza bwama bugenda neza, ariko iyo mutaganiriye n'ubusabane ntabwo buza bugenda neza. Cyane cyane ababene wacu abagore bakunda kugira ngo baganirizwe, baza bakenera kugira ngo bavuge, yamazimura avuga amaganya yiwe yose, umutega amatwi, agushinja amakosa, wemere. Numara kwemera yamabohoka, ibibazo byose yari afite byamabishira. Niko bameze. Twemerere tubaheze umwanya kugira ngo tubashe kuganira. Ndimo kugana ku musozo. N'inkingi nuko tugomba kubabarira. Tugomba kwiga kubabarira. Zambivuga umugabo n'umugore baza bahura ari umukobwa n'umuhungu, umwe avuye mu muryango wabo undi mu wabo, tibahuje imiterere. Buri wese afite background yiwe. Umugabo n'umugore bahuriye mu nzu, ni nk'ibihugu bibiri
byaje gutura mu rugo rumwe. Urebe u Rwanda na Kongo bifite amateka atandukanye. U Rwanda ruza rukoresha ururimi rumwe, Kongo indimi 440 baza bakoresha. Bamwe batinze mu ntambara, abandi ntibayitinzemo. Bamwe bafite umuco runaka, abandi gutya. Umugabo n'umugore bagahura, hakabiga usanga umwe n'imfura undi n'umuhereza. Umwe yabaye muri foye, undi n'umwana iwabo bari abakire bagira abakozi. Uyu mugabo wabaye muri foye azi uko intoryi zizazibura, azi guteka, azi akantu kose, azi gukoropa. Uwundi aje ari umuntu wari waratese cyangwa se bafite uko bari barareze, kubahuza hari ibyo gukorogana bari byinshi. Nimba abantu b'amahasha baza bakorogana, ni gute abantu bahuriye mu rugo rumwe barakuriye ahantu hatandukanye batokorogana? Nubwo ibyo tugomba kuzakira ko bibaho, ariko tukiga ikintu cyitwa kuvuga ngo mbabarira, gusaba imbabazi. Tukiga n'ikintu kivuga ngo ndakubabarira. Kandi kubabarira tugomba kubika inzigo. Oya, ugomba kubabarira kandi bikama bishira. Muribuka umunsi umwe hari umukozi w'Imana wadusuye ku itorero, aratubwira ngo basha nguko gatso dukorogana na banyoko. Yari umusaza. Aratubwira tugatso dukorogana na banyoko, atariko tuza dufata umwanya mbere yuko turyama tugasabana imbabazi, twamara tugasenga. Umunsi twarasetse cyane. Abantu babana ntibobura ibyo bapfa, ariko tugomba kwiga gusaba imbabazi no kubabarira. Iyo hatabayeho kubabarira, ibintu biza bizamuka bigafata indi ntera, ejo ugasanga byabuze igaruriro. Umuntu agafata imyanzuro, Satani akayinjiramo, urugo rukagera igihe rugasenyuka. Amen. Cyanyuma nuko tugomba kurera abana mu nzira y'Imana. Imana kiraduhereza urubyaro, bamwe ntibarabyara muri twebwe, ariko Imana kirabatekerezaho. Abana bacu tugomba kubarera neza. Iyo wareze umwana neza, uba witeganyirije ejo hazaza. Tugomba kurera abana tukabahana bakiri batoya, tukabagorora kugira ngo ejo hazaza bizatworohere. Umunyabwenge yaravuze ngo umuntu warusha akiri mutoya ngo mu busaza azaruhuka. Wari ku muntu wabaye mu buzima bwo kuruhuka ari mutoya ngo mu busaza azaruha. Duhaguruke twite ku miryango yacu, tuyikorere turi batoya kugira ngo mu busaza tuzabe turuhutse. Murakoze cyane.